Tozani bogogo nomkhulu sakala sendoda lesugogo bathi nembatha uanti usha umavula kuvala emzini noma yamadoda. Sesikhona futhi ngesihloko esinye esithi idlozi lithatha osemsamo limbeke eminyango, lithathe osemnyango limbeke emsamo. Mawuthi wena uNkulunkulu osho lokho ayikulungile, go argue with your pastor. Ngani zakwethu ngithi mina ukuwabona yini ukuthi abanye abantu wonke hayi not wonke umuntu, abanye abantu abaseyintweni abafuni ukubona omunye umuntu ephumelela. Kunabantu ebachazwa ukuthi makuthiwa kufanele kuthengwe ama-ice akuhambe usibani ngoba angenamali, kufanele kuhambe yena. Uma kuthiwa kufanele kosiwe akose usibani ngoba yena angenamali. Loyo usibani loyo eze kuwena wena onotho ethi kuwena bafo awungizame mfowethu, yazi khona into engifuna ukuyizama lana empilweni, bese uthi hayi imali anginayo. Umthathe the same person umthuma ama-ice uye naye etshwaleni ufike uspende 10 times the amount ayicelile. Ingane abantu icele nje 1000 rand ukuthi ukwazi ukuphesha izinto, ukwazi ukulungisa. Omunye ufuna uthenga njena ilokhuzana lokho kwe-Wi-Fi efake lo 2 gig nyana, ekwazi njena ukuthi ethumela ama-proposal enze and everything. Kukhona into afuna ukuyenza ngempilo yakhe, but wena umvalela ngaphandle ngoba wena ukuphi usemsamo, yena usemnyango. Uthuma yena ngoba usemnyango. Angiphuthumisele lokhuzana, angitholele i6 pack laphana, awenza into ethize, ingane abantu imifuna usizo kwena awuyisizi. Uyayithatha uyise ematshwaleni kashisa nyama uyospenda 10,000 rand, becele nje just 1000. Uyospenda 10,000 rand ngoba ufuna ukujabulisa abani abosine omabhebeza around wena. Idlozi lithatha osemsamo limbeke emnyango, lithatha osemnyango limbeke emsamo. Ngelinye ilanga ungayithola wena usuya kuyena uyofaka iproposal, bese akutshena straight uthi awubafo wena uzofuna kimi usizo, awudlala ngami, angakholwa kodwa wena uzobe usushayekile lokho angempela. It's very important ukuthi abantu osondelene nabo, you must ask them, bafo, what can I do for you? How can I assist you? Akubo ubuvila bakhe umuntu ozothi kwena hayi ngi-right or right, hayi I'll think of something, I'll come back to you, angabuyeli kwena. It's fine, but wena offer i-assistant kubantu especially abaclose kuwena, especially owazi kahle ilokhuzana ukuthi these people ngakusasa bangavuka nabo. Umfowethu ngemlamayo uMakhehlane make wathi bafo angizame noma ngo200 rand lapho. Kukhona la request yakhe yakho nenhlizweni yami. Why? Because kukhona isikhathi lapho ade ubaba kumina. When I started my career as a photojournalist, my brother engemlamayo ehola 470 rand ngenyanga. Kuyimali yakhe okuphilwa ngayo ekhaya, but bekakwazi ukuthi ethathe okuncane athi bafo nakho hamba uthenga ibhloko lesikolo, bafo thenga icathulo zesikolo, bafo uthe ufuna into ye-photography, uyangibulala into yakho yezithombe bafo, kodwa bafo me hamba uyothenga. Bekungelula kodwa bekakwenza lokho, right? Ngoba beke kuphi? Bekasemsamo. Wakwazi ukungibhekela mina ngisemnyango. Sokuyimina ke manje osemsamo. Mekecela kukhona lento engiyikhumbuza yona mina engadinge ekhunjuzwa mina ngaye ukuthi kwenzakalani. When things were not working out, he was there for me. Omunye uthole ukuthi you are married or you are in a relationship, your partner is providing for you.
Your female partner, for that matter, is providing for you. Wena uma usuthola umsebenzi usuthatha imali uyoyidla namanye amantombazana usukhohliwe ingane yabantu eyadela konke okwakuyijabulisa eyafihla uhlazo lwakho kubo ukuthi wena kahle kahle umalambane awunalutho. Yasikuthatha lokho okuncane eyadikhola iyakudla nawe wawulala udlile wawugqoka ngenxa yakhe wawuhambe ufama proposal ngenxa yakhe kwesinye isikhathi wawusebenzisa even imoto yakhe. Manje sokuwena osemsamo usuyibona ukuthi ungcono yazi ngiyamshiya mina lo mntwana yazi lo mntwana aka-understand ukuthi thina amabhizinisini sisipana kanjani into ayifuna nje imali into ayifuna nje isikhathi ufuna uhlale naye in usuyibona ukuthi ungcono wena ngoba sokuwena osemsamo. Kusasa kusangaphenduka kuze ngapha udinga usizo lwakhe uyomfica yini njoba uzobe ufika umemnyango yena semsamo uzomfica ekulindile yini noma uzoba saka semsamo womunye umuntu. Ngani zakwethu kunala umuthi ungafiki khona kunala kunezinto umuthi engeke zikwenzele zona. Change your attitude, appreciate, ungathatheli umunye umuntu phansi ngoba wena namhlanje unotho and then kusasa uyitshela ukuthi nakusasa usazoba notho. Ungalala unakho namhlanje na ukuthi kusasa ngani zakuthi kwenzakalani akekho waziyo. Izifiso kuphela, it's a wish list. Uthi kusasa I'll wake up kusasa I have 20 people to see at home kusasa ngizimisele ngilungisa imithi namhlanje in ukuthi labantu kusasa ngiyobabona noma ngeke ngibabone ukuthi kusasa ngiyosign ideal noma ngeke ngisign. It's a wish list leyo. Intshisakelo ngiyafisa ukuthi kusasa ngivuke ukuthi namhlanje ngivukile ngenza this video lena. It's a dream come true. Bokuyisifiso sami ukuthi engathi abakithi nomvelinqange bangangigcina ngakusasa ngikwazi ukuvuka ngifundise abantu ngama experiments ama lokhuzana ngezigameko esengidlule kuzona. uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba unique ngendlela yokuthi wonke umuntu ubalulekile kwabakubo nakumvenqangi wakhe. Wena namhlanje unakho kusasa kungenzeka ungabi nakho. Namhlanje unemoto kusasa ngenzeka ungabi nemoto. Mina ngikhulele lokushini ngikhulele lana sasibona khona abo I was a teacher, I was usibanibani, I was a soccer player, I was I was a music director, I was a musician, I was an actor, I was usibanibani. Kodwa ngalolo langa is nothing. Why? Bekayitshela ukuthi kusasa still uzovuka ayilento ayiyona. Kanti no, it doesn't work like that. Idlozi lithatha usemsamo limbeke emnyango, lithatha usemnyango limbeke umsamo. Uthi uzanele Mbokazi nyathela ngesizotha kusemhlabeni la. Usisi uzanele Mbokazi uMagembe uthi nyathela ngesizotha kusemhlabeni la. Yingakho the people esibazi ba ama celebrity ngalesa sikhathi okhosini and everything, gospel awards and everything, till today they are still humble because uyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu amphathise kona angamphuca ngakusasa. Kakhulukazi message ukuthi usephakeme ukudlula abantu abamphakamisile. Yingakho uMambokazi athi nyathela ngesizotha. Simple. So nawe ngani zakuthi ngiyacela in whatever you are doing, umhlaba lo, umhlaba uyahlaba. Kunezinto umuthi ongeke ukwenzele zona, kunezinto ezifuna wena ngqo empilweni, not umuthi. Then umuthi uzodlala AI role, wena ubuntu bakho usudisplayile emhlabeni. Ungasinyeli isihlahla ophumula kuso namhlanje ngoba sokuyiwinter uthi vele kuyabanda liyeza ihlobo uzohlala kuphi.
ungamkhohlwa umuntu okutakulile kunzima angasekho umuntu ongakutakula abantu sebekuflathele ngisho abakini imbala sebekuflathele ingane yabantu ikufihle kodwa ngakusasa wena usunotho usuyimuntu ngcono akusize umuntu ekuboleka imali ekusiza umuntu ecathulise ekwenze inathi bafu bamba kanje uzoba right ngakusasa wena uyamhleba umkhuluma kabi ebantwini ngakusasa wena usuyibiza ngokuthi uyisitha sakhe lo muntu lo wena futhi omkhuluma kabi wena futhi omhlebayo lo muntu ngakusasa yena lo okusizayo umhlaba ngemuva uexpecte ukuthini ngakusasa kube uyena futhi okusizayo good luck salukwazi ndothi ugogo bathini mbatha 082 833 4063 082-833-4063 bookings www.bathinembatha.co.za bathinembatha.co.za you can fill the form for ama bookings for laba bezifo ehlukahlukene abafuna usizo kuzoconsulta empangeni sise Union Street ningayenza ama bookings enu ku info@africanclinic.co.za info@africanclinic.co.za Nkosi Ithelemuza uAnti Usha isakwa sendoda umavula kuvala emzini amadoda malutho uzoba njalo ngani sokwethu sizoyenza lento yenzeke thokozani